Devjeniya Hacı Guri û Hogir. Bi sehera sivêre gerîlla şiyar dibin. Şaxên rohniya rojê ji çiyan diyar dibin. Bayek nûjen dile ve mîna misk û emberê, sema digirin kulîlkên reng bi reng li her derê. Gerîlla tev rûdinin li ber wan lat û beran, dibînin wa komek tê ji mezinên koçeran. Lê gerîlla dizanin ew şande çi şande ye, dibînin Hacı Gurî ew jî di nav wan de ye. Silavê didin û tên rûdinin li cem Hogir. Lê reng û rûyê Hogir nexweşe ew qasî pir. Hê taze rûne niştîn Hogir li wan dinêre. Bi şêweyek tirş û tehl ka bibêjin wexêr e. Ji bo çi hûn hatine ka çi ye daxwaza we? Bibêjin ka çi deng tê ji tembûr û saza we? Hacı Gurî dibêje tu baş dizanî Hogir. Kurê min yê zewicî te bi darê zorê bir. Pêşengên vê tevgerê qet ne bi zor û zextin. Me fermandar dîtine em bi vê pir serwextin. Ya ku tu niha dikî ne tekoşîn û doz e. Îro di nava me de rewş xeter û aloz e. Em êleka mezinin vê yekê qebûl nakin. Li hember kiryara te em ê serê xwe rakin. Hogir ji hêrsê dibe wek agirê hilkirî. Zirok temaşe dike li çavên Hacı Gurî. Texmîn dike ev mirov tevgerê baş dinase. Di üslûbê xwe de jî pir hosta û esas e. Hogir dibêje, tu kî hêrs û kînê bi ser me de dirêjî. Li cem min beyhûde ye tişta ku tu dibêjî. Tu pir ji xwe bawerî, lê nizanim çi kesî. Tu sûcik mezin dikî, lê kifşe pê nahesî. Pirsgirêka malbatî ji bo min qet nederde. Min kurê te aniye tu kes nikare berde. Bersiva Hacı Gurî. Dema ku bi egît re min dimeşand hevkarî, tu şervanek nû bûyî, ji bîr nakim tucarî. Cara yekê bû ku hûn hatibûn çiyaya reş, wê şevê dişkeftê de me boran şevbêrkek xweş. Nayê bîra te dema berfê davêt naftengê, ji serma qeşa digirt, sirmakek û tivengê. Dema dihatin dadan rêbûwar û dirbû gund, min xwe digihanda we li wan çiyayên bilind. Kê diwêrî derkeve ji bahozî û sarman, me dianî ji were qût û hêvtar û derman. Ji destpêka tevgerê ji herêkîna salan, em piştgirin her ji bo egît û van hevalan. Ki îro fermandarî kifşe tu min nas nakî, ev barekî giran e vî barî divê rakî. Ka egîtê em li wî bikin hewar û gazî, niha ferman ya te ye tu çi ji me dixwazî? Çawa ku Hogir êdî Hacı Gurî nas bike, li eynê xwe nade der, bi servek giraz dike. Hogir baş fêm dike ku rewş aloz û xeter e, Hacı Gurî mirovek pir bi bîr û bawer e. Tevgera PKK jî gelekî baş dinase, çi girîng û pêwîst e, çi baş e çi esas e. Lê rewşa xortên girtî bi tu awayî nabe, heger yekî jî berde gelek çewt û xirab e. Piştî ewqas gengeşî, alozî û destwerdan, nemûmkin e yek ji wan ciwanan were berdan. Di mejiyê Hogir de dileyîzin sed rûvî, dizane bîna rayê hest û xeyalên kûvî. Bandor dikin li Hogir gotinên Hacı Gurî, dilê wî dibe sêla ser û bin lê sincirî. Hogir li Hacı Gurî bi tarzek tûj dinêre, em lê meyzênin gelo ka çi dibêje jêre.
مادم کو تو باوری جدل خو او قاسی و هیزو تفگرا ما گلکی باشتناسی پیوست بو کو تو بخواه بیجی کره خرابه تبلی شورشه ببه اف کار به شروان نابه لیشونا تو کره خواه بدی شورش پیشکش هاتی وی پاش و ببی جمره بوی سر ایش جبو کره تبردم جمنده کی داخوازی گرتو ولات پروری چیه هوارو گازی تو کره خواه ندیه دنجی بیجه نادم از امی چاوب سر کون لهم بر روما ترس گر باوی منجی نها رابه لپای من وره بیجه چکا خودانه لمالا خواه وگره لگوری هلوستا تا پیوسته پیره هرم اجی مینا و توان لمالا خواه وگر لهمبری گلی کرد از بیبخت و نمردم اگر کو از دو جوه چکا شورشی بردم هوگر دولکنه لی دل ده بهیر سورکه آرمان جه حاجی گوری نچارو پوشمان بکه آرمان جادن مورال شانده هاتی بشکینه بیجه هونه کرد حزین راست و چلنگو چینه لی اف گوتنین هوگر تف دچن لبر بای حاجی گوری دل ده بویره نای رای هوال همو بیدنگن کسک جوان نالوه حاجی گوری رادبه بوی رنگی داخوه از دزانم و دلیوه شورش گرانه یان کرن یان جی کچن یان جی خوشکو برانه گر تبلیبون تنبه اف تکوشی نامشه خملو خیلا شورشه به جوان نوگشه شروان آرگکه تف زاروکن وی گلینه شهید بونا هر یکی جرگی مدحلینه لیتو بدار زوره مجی به مجال نکه وک ام دزانن افقاس ندجواره پککه اوا تو بمدکی و تو کز بی نخوازه دناوا تفگره ده او نترزو ری بازه ماجبیرا من چویه دما عگیت چاورش دهات ناو ما برنگک هر دبلکنو روگش وک مریخ شوق ددا لناوا شوا طاری گوتنه که وی هبو جبیر ناکم تجاری دگوت دوی گیریلا وی تم جخوا بپرسه کنگی جتا حسکر گل دجمن هنگی ده ترسه بو گیریلا درمان جیان وینا گله گیریلا جی نیوش که وی دناو ده بحله لهمبر ته هیرسا گل پر حوالی هوگر او رحمان کره من تا بدار زوره بر هر تشت بدستی ویه او سمیان مالیه مداوتا وی کریه هزاوای سالیه دریز و عدت ما یکسر داویجی آوه ما باشه بوکن خلکی وگرن سرمال باوی برناوی کره من لبال ما قد نباشه به تایبتی جبوی بریارک چوتو شاشه هگر به دلیوی به ما اسکارم چه بیجم دی گازندان جی کیکم دردان بو کی بریجم مادم جهر مالکی دوی یک وره تقز لهمبری و توان سوزو پیمان ددم از دسینگ دجمنی ده اسکلات و چپرم دشونا کره خوده ازی بوره ورم اف ولات یه منجی ما از جوه چیترم بلا بجیم سر بلند روژک هر دی بمرم جنها و پیده از خویه رخت و چکیمه اجی وک وان حوالان شروان آرگکیمه وی بردن بلا هره وگره لمال باتی امجی بکهون ناوا تکوشین و خباتی هوگر پشتی وان پیوان دمینه شاش و متل یکسر جرگو دلیوی دبه وک آگر و پل وک کسی قید و زنجیر للنگی وی بشده به ترنگی نزانه برسوک چاوا بده هوگر هما لسکنا حاجی گوری دنیره دبینه اف میرخاسک پر هیجا و دلیره دچاوه حوالان ده روگشی دیار دبه قریوی به وی یکی گلک هستی یار دبه دنیره لباوه خواه دشاوت دلیوی لهمبر وی بریاری تشتک نای ملیوی تنه دبیجه باو امر و فرمان یاد دیه
به تایبەتی تشتێکی ji min re bêjî heye. Hacî Gurî dibêje emanet sed emanet ji dayîka xwe re tu bigire rêz û siyanet. Ji malbatê re bibe her dem serwêr û serkêş, divê ku tu ragirî barê bi keder û êş. Hogir dibêje ger vê dibêjî ji dilê xwe, zû wê Keleşînkofê tu bavêje milê xwe. Bila kurê te neyê, nema êdî tu eger. Mirin û kuştin heye lê tu cer nîne veger. Hacî Gurî dibêje ev ne peyvên henekin. Pêwîst e em mijara vegerê qet venekin. Şandeya hatî hemû bi paş ve dizivirin. Hêrs û kîn û alozî yek carê ditamirin. Kurê Hacî Gurî jî bi wan re dişeynin mal, ji tu kesî re ev rewş nebûye xewn û xeyal. Hacî Gurî dijdîne li bejnê rext û çekê, diqetîne bedena dewr û çerxa felekê. Biryarek wêrek dide ji dil û hestek paqij, ji ser hişê wî diçin dûxan û ewrab û mij. Birûsk davêjin ji wan hestên wî yên şorijger, yekser li ber dihelin zêr û elmas û gewher. Ne li bîra kesî ye kî çi bêje wê gavê, heval hemû di dil de jê re diçin silavê. Heval hemû di dil de